Hai storyteller dan teman klaim beniak me batai start ya kai me beli me banyak kebalang katolik jungi. Ko beli si pun epic subscribers baru ki baju so tan page video sa kini channel storyteller London. Siajar teli ki comments ki bali isir kai kat ya ka jing ben jing keno jing bentiu. Wat ka jing tim siru persya yo storyteller London daga boong bo ben persya ya ka balang katolik. Ubah storyteller London pimpat julap menu bau banyu keren persyak ya ki priyo keren persyak ya ki party kena lani kento yeno haga jing syahang ni umdei ban kena you storyteller London Henry ladei ban kerpat lani ban keren lani ban pen i ya ka jing sngau how ta ba pen mi ya ka ni karai keng ngadai tangunong ya tu pateng wat mapi ki baya komen sukim patip te kata kadau ngasa ya tu kan ya pi ba pintip lada pisang wartatien ban ngai yang page na ki website page na ki social media page na ki YouTube la ketika jengkeren jonga kadai ka badai ne ka balai la ketika jengkeren hatu storyteller London ubatai start ubenyemo Cesh lada deiru benyam de mangahit nengkong menkerdem yai ba storyteller London. Baik yakini haki website pulih yakini. Pin sasem baka jing ong jong ba story kadai ne galak. Sengap yakini ki kubor pareng. Sengap ru ya ka jing keren lani ka jing declare jong pop Leo bakat sao. Teng isu komen rumah klempet lani klem sengap lani klem pulih. Ngayu i baka jing ya unsubscribe ya ke channel jomba storyteller London telah tedem tui. Hakini arsengi. Kiba dislike lu wow. Kiba ya ben ya keren wat ki tim si tim sang. Ki jing kentok kiba ima. Henry kabakut ubah storyteller London wong kijing kentok jompi baro kila bakla ha kejakaban kentok yu nung penmi ya kerai lani ke hukum kentok bakla penban yu nung wan rak kubur syapi ngatarai lah dan ya suruk ubah storyteller London gini gini deh baro kila ya pej madong kila pej penek hikmat berkila isi la imakat Dei hang niru bangi ong. Bangi dang ya sabi ya sadin shisha. Ubat storyteller London syem la kerentam. Syem la ben ya kabalang katolik. Kumbala keno haki komens. Jubatai menu ya kabom day. Henry teng la desngo kenduk siing wat ya kabadai ru ong kabalaj. Te perlok baro wat sengwe. Sengap hab yang saisian ya ketu ke jumpai jumpa storyteller London. Sengap hang ni kumno upop Leo Ukran. Because tonight the world shouts that Mary has been changed, redefined, reinterpreted, some with anger, others with fear. And when I speak as Pope Leo XIV, Mary is not a theological experiment. She is not a symbol invented to decorate Christianity. Mary becomes either a threat or a stranger. Why Catholics are fighting, why tensions rise around the mother of Jesus, why some feel threatened, why others feel triumphant, why confusion spreads like wildfire. The flames of controversy rise not because he has changed Mary, but because he has reminded us who she is. Not changing who she is, but changing how deeply we understand her presence. Mary is the most misunderstood woman in history, not because her identity is unclear. Haba kumta? Kumno pinyong. Keno biang saisian you storyteller London. Bau de uru tok ru syukur, uru benyam, u isi niam. Ubalayo revival ksut. Kublai sibun yapi baro bas storyteller London. Syem la kena next. Lada pila isi ya ke channel jangan saya tu. Lada pila kum unsubscribe menin subscribe biang no mentah.
Baru kini tangga jengklem sengap ke jengklem pej. Kadai tangga jengkenok rumah. Next. Ladap setengah di channel jongas. Saya tu lami parlok jong pi. Ladap setengah. Saya tu yang storyteller. London.